از زمان آستان تا باستان ایجاد و هنر وسیله تربیه انسانیت بوده است. رسالت آن باشد بر شانه آنهایی است که در عالم زیبایی پرستی، نوگرایی، نگاه تازه و باخیرتانه و نظر پردازی های سازنده نفس نفس قلبشان تپیده است. نبض قلب های این زمره انسان ها برای فرهنگ و هنر می تپند و با ایجاد و تازه آفری نفس می گیرند. ایشان مثل ستاره های در فضای هنری برای رشد و نموی فرهنگ ملی روشنگری دارند. орзу шарипов коргардон ва филмноманависи синамои тоҷик 29 октябри соли 1956 дар шаҳри душанбе чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. орзу шарипов курси олии филмноманависӣ ва коргардониро дар шаҳри москва хатм намуда, фаъолияти касбиашро бо завқу салиқаи ба худ хос оғоз намуд. филми ҳуҷҷатии гурезаҳо аз нахустин офаридаҳои орзу шарипов мебошад ки номи ӯро миёни синамогарони варзида ошно намуд. мавсуф дар филми ҳуҷҷатии гурезаҳо ба ҳайси филмноманавис ва коргардон маҳорати баланд нишон дода соҳиби ҷоизаву мукофотҳо гардид. аз ҷумла филми мазкур дар кинофестивали байни давлатҳои иттиҳоди мустақил киношок ҷоизаи махсуси ҳакамонро ба даст овард. филмҳои ҳуҷҷатии гурезаҳо, кӯдакони замони ҷанг, кишвари шаҳдбор, реша, 11000 километр дур аз ню-йорк, зебо ва қаландар ва дигарон аз зумраи офаридаҳое мебошанд ки аз ҷониби муҳаққиқони синамо баҳои намоён гирифта чеҳраи намоиши моро ҳамчун коргардони навобару диду назари тоза дошта муаррифӣ намуданд. далели ин гуфтаҳо як суҳбати кинопродюсер, сценарист ва актриса Никол Бренес бо коргардон Гевин Смита мебошад ки Никол мегӯяд: ман метавонам садҳо филми хубро номбар кунам, вале ман рӯйхати филмҳоеро дорам ки аз ҷиҳати мавзӯи глобалӣ пешсафар ва дар рӯйхати 50 филмҳои номбаршуда филми коргардон Орзу Шарипов 11000 километр дур аз Ню-Йорк дар сафи пеш қарор дорад. чӣ гуна шуд ки ин касбро интихоб кардед ва чӣ тасаввурот доштед пеш аз он ки ин касбро интихоб кунед? яъне он нияту орзуҳое ки доштед аз ин касб амалӣ гаштанд ё на? умуман ман ҳатто саёҳат гардиро бисёр дӯст медоштам. гуфтам ки ман географ мешавам, яъне саёҳат мекунам тамоми кураи заминро. барои ман замин бисёр як мӯъҷиза буд, мехостам вай кунам. баъд синфҳои нӯҳ буд ки ман ба дастам китоби Сотим Улуғзода ки воқеан ҳамсояи мо ҳам буданд, романи Восеро хондаму дар ҳангоми хондан ба ман як кадрҳои аҷоиб пеши назар меоварданд. гуфтам ин китоби бузург чаро аз рӯи ин асар дар тоҷикфилм филм намегиранд. баъд ба худ ният кардам ки шуд ман кинорежиссёр мешавам. ман ҳамин асарро бояд ба тамошобинон пешкаш кунам ки бинем ки чӣ хел асари бузург аст унҷа, чӣ хел задухӯрдҳо ва чӣ хел муҳаббати. баъд ман дар оянда фаҳмидам ки чӣ хел дар ин роман муҳаббати апа нисбати додараш дар симои апаи Восе ки ҳангоми ба қатл бурданаш то охир бо ҳамроҳи вай меравад, барои ман мӯъҷиза шуд. баъд дар оянда ҳам вай кардам ки беҳтарин образи хоҳар дар адабиёти ҷаҳонӣ ин ҳамин асар аст. ана ҳамун даврое ки гуфтед ки китобро хондам, гуфтам чаро ки дар тоҷикфилм яъне ин гуна филмҳоро намегиранд? ки буданд коргардонҳо ки шумо онҳоро мешинохтед? он замонҳо бале тоҷикфилм дар он замонҳо як шӯҳрати калоне дошт ва филмҳои беҳад аҷоибу беҳад ки ба хазинаи тиллоии кинематографи ҳатто ҷаҳонӣ, ман гӯям хато намекунам, ворид шуданд. бале ин пеш аз ҳама филми марги судхӯри Тоҳир Собиров аз рӯи асари Саддин Айни буд. вақте ки ман ин филми марги судхӯрро дидам,
من اون وقت اون جوان بودم اینکه با خود چی میگن که نمیدونستم که کمپوزیسیا است چی است و روشنایی از کجا میمون. لیکن اون کادرهایی که انور منصورов روحشون شاد باشد میگرفتن تمام یک چی میگن راکورس‌های عجایب داشتن. همین خود ببینیم مناظرهای بخارا رو وقتی در همونجا واقع میشن از پایان از بالا از طرف چپ براست میگرفتن من با وحش می اومدم. بله نوبسته از اون که اون وقتا اینقدر تکنیکا پیشرفته نبود. بله خاطره اون رو پس داشتن در کار زیرا که محض به خاطره فرهنگ ملت زنده است. اگر ما یاد بزرگان رو نکنیم ما با فکرم یک شاید که جنایت هم شاید بلند گفته باشم میکنیم. چون که اثری پدری من هم یکی از اثرهایشون نقش خاطر نام دارد. در اونجا هم اون یادداشت‌هایی که نسبت بزرگان کردن از اون جمله درباره بابا جان غفورов عبدالجبار رسولов میرزا турсунзода صدرالدین عینی لاهوتی درباره دهوتی در دهات گفته یک очерк نوشتند. لایق شیرعلی و دیگر بسیار بزرگان نوشتند. و پدر کو نوشتند کتاب رو درباره این شخصیتان بزرگ تاریخی. شما باری هم یعنی فکر نکردید که اون کتابی که پدر شما نوشتن شما یکی از اون اثرها رو گرفته یعنی فیلم بکنید؟ بله من بسیار جواب سوال نیست چون که من همچون دوام دیدنده این نسل پدر باید یک سهم برای پدر که در فعلا در فرهنگ جمهوری تاجیکستان نقشی خاطر داشتن چون که احترام میکردن همه بزرگانی در با فرهنگ وابسته. از روی پویستشون علاقه یک رژیسور خوب داشتیم. معلم من هم اون کس بودن خوشنظر میبالیف. قصه های ارزوهای عثمانی رو یگانه فیلمی که این استاد گرفتن از روی اثری پدری من. بله درست است و خیلی فیلم خوب هم نیز هست. شاد باشد. خوشنظر بسیار مرده که چی میگن аристократи حقیقی بودند. هم در سخنرانی هم در رفتار کارگردانی اصیل بودند. اون کس هم چی میگن سر رژیسور تئاتر لاهوتی بودند سالهای دراز. نامی من جورخون. من معمارم. ختم کرده دانشگاه طبی هستم. بیماران شما رو دیده همونو دردشون رو فراموش میکنند. باوری دارم که نامزدی هم یک جوانی مناسب شما رو بی صبرانه انتظار است و آستین برزده آماده توی است. من پایبندی کسی نیستم. اثری یک اثر دارند پدرم بغدامن نام دارد. آن از همون روی اثر من یک فیلم کردنی و دیگری اون بود که من یک پدرم من به نقل کردن که ما بخش رفته بودیم مهمانی با همونجا یا در چای خانه نشسته بودیم و چای می نوشیدیم و بعد گفتن انا همین در چای خانه مردکی گفت که انا همین ماهی رو ما با رفیق چرچیل با کریم برده بودیم. بعد من چی خیلی شده بود بعد پدر نقل کردن که وقتی که فرونت اول شده شد سال 1902 شده نشده بود در شما فیلمی تهران 43 تگیران سوراخی با زبان روسی هست. همونجا چرچیل روزولت و استالین رو برای سه مملکت‌های ابدقدرت واخوردند و اونها با یگان سازشنامه نامدند. بعد وقتی که واخوری دوم ماه فوریه 1945 در کریم باید وامیخورد استالین همه مصلحت‌های خود را جلده سیاستمداران رو گفته که
хайр рузвельт бисёр шахсияти нағз аст вай мекунад, лекин аммо черчил мегӯяд ам чӣ тавр ман дили черчилро ёбам ки ҳамин фронти дуюм шуда шаваду тезтар ба ин ҷанг хотима бандем. баъд якяш мегӯяд ки ягон расм меборем чӣ мекунем. баъд Сталин каме танаффус карда гуфтааст ки амин черчил вақти хӯрокхӯрӣ чиро нағз мебинад. баъд разведка гуфтанд ки як моҳии махсусе ҳаст ки он танҳо дар Миссисипи зиндагӣ мекунад ва ба он ҳар ҳафта меоранд. ва гуфт оё дар ин мамлакати бузурги мо СССР ягон ҷоба нест моҳӣ. пожалуйста узнать и доложить мегӯяд. ана пас баъд як соат ба мегӯянд ки ин моҳӣ ҳаст в Нижнем Пянҷе в Таҷикистане. ана ҳамин ки в течение 10 дней срочно доставить в Крым. ана ҳамин хел сипориши вай буд. моҳиро мебаранд. ҳамин қиссаро вақти падар кардам ман гуфтам ин қиссаи аҷоиб мешавад. гуфта ҳозир ман ҳам аллакай сценарий навиштем, боли ҳавай кор карда истодам. мана ин ҳам номи падар мешавад ва ҳам чӣ мегӯянд ин аз гуфти падар. бале дуруст аст. Туман, мы боимся. Молодён, сурататона гирем. Тетя, можно мы вас поснимаем? Нет, молоденьких снимайте. аввалин кори коргардони шумо дар кадом филм буд ки яъне шуморо мунаққидони филмшиносон баҳои баланд доданд? вақте ки дар курсҳои олии режиссёрӣ дар Москав дохил шудему, курси якумро хатм кардему, филми ба тоҷик филм омадам, филми Реша. ин ҳам ба шарофати бовар мекунед, ба шарофати падар. гуфтанд ки як мусафир аст ки дар кӯҳҳои ман ин тарафи Лоҳур як худаш маскам умр ба сар мебарад. рафта дидем, ман воқеан маъқул шуд. яъне ин филми ҳуҷҷатӣ буд? бале, ин филми ҳуҷҷатӣ аст. умуман ман худам шӯъбаи ҳуҷҷати курсҳои олии кинорежиссураро том кардам. ана ҳамон ҷо рафта ин ҳамчун кори курсӣ қабул карданд. он вақт мо дар фита сабт мекардем. ана баъд ба омада ман курсӣ ҳамчун кори курсӣ пешниҳод кардам. дар ҳамон ҷо дар зал намояндаи фестивали Санкт-Петербург буд. дар хотирам аст Литвиков Михаил Сергеевич. баъд гуфт ки мо шуморо таклиф мекунем биёед ман филми ваятон ба фестивали моҳи май. ана ҳамон ҷо ҳамхелам шуд. воқеан мо дар ҳамон ҷо Санкт-Петербург пешниҳод кардем, як воқеан тӯҳфае ҳам доданд ба мо. ҳамон ҷо якбора ду намояндагони фестивал аз Лейпциг, аз Германия, аз Лейпциг, Мюнхен ва аз Голландия ҳам буд. якбора маро гуфтанд ки биёед бо иштирок кунедтон ба фестивалҳои байналмилалии мо харҷи пулатонро медиҳед. ва иштирок карде? дар он солҳои 94 буд. ман мутаассифона як кассета доштам. ҳамонро аввалин ба ман пешкаш карданд. Лейпциг ба ҳамон ҷо рафтам. ин голландо ман гуфтам ки ман дигар кассета надорам. гуфт ки мо надорем бевай, филматон бо мо махул, лекин пеш аз ҳама ба мо лозим аст ки ва комиссияи интихоботӣ бинад. гуфта ҳамон якум кассети додам. ҳамон ҷо таклиф карданд ва ман дар он ҷо иштирок кардам бо филми Реша. ҳамон филме ки аввалин ман бар яъне соҳиби ҷоизаҳо низ гардидед? бале, он ҷо ҷоизаам доданд.
ماشین گروگشیدن و نویای تورا و سجیب دل سرم و اکهایت ادرسیجان و مومین Я пришла сюда из Афганистана. Если вы меня слышите, обращаюсь к вам. Не надо бояться возвращаться на родину. нақша доред ки филме бигиред бо унвони яъне покдоман. ин мавзӯи чи аст? мавзӯи филмнома мисли ҳамеша ишқ аст. яъне он ишқи ду ҷавон, ду дилдода ҷавони тоҷике ки ба духтареки узбек ошиқ мешавад ва онҷо бибии ҷавон монеа ҳеҷ намехост ки вай монеа эҷод мекунад, зеро ки мехост ки вай духтари холаашро гирад. лекин чун дар филми аввала қиссаи орзуи осмонии падар, дар он ҷо низ мавзӯи ҳамун ба зану шавҳар шудан ҷиҳати дар хиштаборӣ бисёр мавзӯи рӯз буд, зеро ки вақте ки одамҳои наздик ба ҳамдигар хонадор мешаванд, оянда фарзандошон шояд ки носолим бо як ноқисҳо ба дунё меоянд. ана ин дар ин ҷо низ бибиаш ки ҳамчун аз урфу одатҳои кӯҳна мехост ки наздики худашро ҷанчашро вай кунад, келин кунад ва рад кардани набирачааш ба ӯ сахт мерасад. ва вақте ки дар қисмати аввали филм онҳо ошиқ мешаванд, духтари узбек ва ҷавони тоҷик ишқи муҳаббати осмонӣ доранд, илоҳӣ доранд ва бибиаш чун ҳама монеаҳо содир менояд ва оқибат онҳоро ҷудо мекунад ва аз хона биромада мерад. ин мегӯяд ки ё ман ё келин биромада мерад. баъд ҳамсои оҳиста омада мегӯянд ки наход шумо натонистедон ки як бибиашро биятонро дар хона ҷо диҳтон. ҳамин хел мекунанд ки ҷавон маҷбур мешавад ки ба духтарак омада дилдораш мегӯяд ки талоқ мекунад, 3 маротиба талоқ ва духтарак ҳиммати духтари узбекам қаҳрамони филмнома ҳамин аст ки вай мегӯяд ки ман туро мефаҳмам, ҳеҷ гапе ман хафа намешам, биромада меравад, лекин ҷавон азият мешавад. баъд хулас ки дар яке аз саҳнаҳои филм ин бибиаш омада ба ӯ мегӯяд ту чӣ ин хел бекор истодаи вай кун. баъд вай боғ биромада кор мекунаду дар таги боғ ҷойча истодааст ва калан мекунад ва ҳамин хел монда мешавад ки биромада болои кат хоб меравад ва каланде ки бо он кор мекард омада пеши раҳем ҷӯйборчаро мегирад ва то субҳ ҳавлӣ пури об мешавад. бибиаш биромада мебинад ки карвот почаҳои карвоте ки онҷо хоб буд ба поён рафтанд, сари набираш поён, почаш боло. номашро гирифта сипер дод мегӯяд ва ҷавоб намедиҳад. ин гумон мекунад ки писарчааш набирачааш вафот кардааст. баъд худро коҳиш медиҳад ки воҳ ман чӣ кор кардам, ман пушаймон мешавад ки аз дасти ман шояд ки набирачаам мурд гуфта. ана хулас пас аз ҳамин вай мегӯяд ки барқарор шаванд, лекин аз рӯи одати мо вақте ки 3 маротиба талоқ гуфтааст бояд ки онҳо ҳалола намоянд. ана ҳамин қисса аст, ман дурашро намекунам. оқибат баробир муҳаббат ғолиб меояд. боз як филми дигар доред ки унвон гирифтааст, яъне ватани ширин. дар ҳақиқат ватан барои шумо ширин аст ва барои чӣ маҳз ватани ширин унвон гирифтааст ин филми шумо? бале, чунки тоҷикистони мо беҳад манзараҳои зиёди нотакрор буданд, чунки ба ман ҳам насиб карда шудааст ки ба мамлакатҳои гуног рафта фарқияти онро дидам ва зебоии манзараҳоро ман тоҷикистон ба фикрам дар ҳақиқат ширин аст. обҳояш ширин асту рудҳояшу манзараҳояшу нотакрор асту. чунки мана дар як тоҷикистони кӯчаки мо ҳам субтропика ҳаст, ҳам биёбон асту, ҳам кӯҳҳои нотакрори помир асту.
дар кулаҳои баланди зарафшон асту помир асту яъне чӣ дар қадр ҳақиқат дароза беҳишти рӯи замин аст. вақте ки ман бо падар тарафҳои зарафшон рафтем як ариплагер ҳаст онҷо. онҷо ҳар тобистон гурӯҳи занҳо ба овул мераванд, яъне ҳайвонҳои худро гирифта дар онҷо мечаронанду 3 моҳ зиндагӣ мекунанду қисса ҳамон аст ки баъд номи филмнома ҳам ман худам вай намекунам, ман дар назари ду қаҳрамон ду кампирак шаҳодат ва ситорабону мегирифтам. баъд ӯ ҳамин бо ки чиз як чизи шими барои кӯдакон мебофту, бо симҳои майда бофта ришта бофӣ як назар карду хиратмандо ватан ширин гуфтамон ан ҳам номи филмнома ҳам ҳамун ибораи ватани ширин омад. Ватан ширин. Родина сладкая. филмҳои бадеӣ низ гирифтаед? Агар хато накунам, Зебо ва қаландар ном дорад филми бадеии шумо. бале мо бисёр дӯст бародар ҳастем бо ҷамшед раҳматов ки тахаллуси ҷамшеди ромишгар доранд. ҳамкас вақте ки ман соли 2007 омадам аз Москва, баъд гуфтанд ки орҷон манам як сценария дорам, як таваҷҷӯҳ кунед кани. мо сценариеро хондем, вай кардем ва аз рӯи он баъд дар филм гирифтем. ин қиссаи вай гӯем ки тоҷик, фаронсавӣ ва ҳинду ба хоҷа оби гарм мераванд ва ҳар кадоме аз онҷо чӣ барои худ аз онҷо меёбад, тақдим мекунанд. ана ҳамин қисса аст. ана соли 2008 мо бисёр хурсандем ки онҷо баъд моро осоишгоҳи хоҷа оби гарм дастгирӣ намуданд ва мо барои тамоми гурӯҳи иҷодӣ ва аз он санъаткорон ҷо доданд. дар он филм чунин актёрҳои мо шӯҳратманди мисли Баҳодур Миралибеков, Қурбони Собир, Абдулмумин Шарипов, худи Ҷамшеди Ромишгар, Соро Сабзалиева, Соро Музофиршоева нақш бозиданд. رود عشق چه بر قاصار جاری هستی، چه نعره و هیبت است و شوری است جاری بر زبانت، چه نرم و لطیف و پرنیانی است ریزه‌باران حرف‌هایت. قرنی من و تو را رود به درون ظرفی ابد می‌ریزد. бо Муҳаммад Ғоиб дар кадом филматон ҳамкорӣ кардед? дар филмномаи Башардӯст. он ғояи филмам, мавзӯи филмам он аст ки ҳамеша бисёриҳо аз рӯи минбар
суханҳои баландомез дар бораи ватан, дар бораи дӯстӣ ва дар бораи интизом гап мезананд, ёки худ дар амал اجرا نمیکنه. да одоби дигарро нишон медиҳанд. ин филми кӯтоҳметраи мо ҳаст ки тақрибан 10 дақиқа меравад. дар он ҷо ҳофизи номии мо, ҳофизи шинохтаи мо Фазлиддини Мелик яке аз нақшҳоро мебозанд ва Тағои Муроди Розиқ. خیلی خوب. عموما در دوره‌های خیلی ناآرام گویم که جنگ شهروندی بود، خیلی یعنی یاد آوردنم دلی ناخواهم است، ولی آن لحظه ها شما خیلی فیلم های زیاد گرفتید و مشکل نبود اما فیلم هایی که در دوره های یعنی سالهای 96 گرفتید، سالهای 95 گرفتید که فیلمی که در باره کودکان یعنی تقدیر کودکان جنگی بودند. فیلمنامه‌ای که ما در این موضوع گرفتیم و کودکان جنگ هستند. و وقتی که آدم در باره موضوع فکر میکنه، در باره قسمت کودکان میکنه، سالهای دشواری 96 بود، در این بابت فکر نمیکنید. میخواهید که همین موضوع رو به طور صاف پیشنهاد کنید که اون جنگ هایی که افسوس شده گذشته، جنگ های برابر کشی، چی تاثیر میتواند جنگ به دل کودکانی که چیز را ندیدند گذاشته شده است. موضوع اساسا همین است و ما این رو گمان میکنم که شده توانستیم. مردم این دیار نه اینکه نان و نمک بلکه آب رو هم مقدس میدارند. کسی راست شده آب نمی نوشد، حتما می نشینند به خاطر احترام و احتیاطا که یک قطره آب زیر پا نریزد. و همین که مردم ما آب را نوشیدند حتما خدا را شکر میگویند. شاید که آقا برای همین چشمه های شما خشک نمی شوند، دریاهای شما تازه و زلالند دیگه. نه اینکه آب بلکه سنگ را هم مقدس می دارند. هر سیاحی که به کشور ما می آید حتما برای خاطره یک پاره سنگ ما را به وطن می برد. سنگ های گویزان شما آنقدر زیادن که بردادن تمام نمیشند، ولی هر پاره سنگ این دیار حساب دارد. خیلی سفرهای زیاد دارید، یعنی بسیارتر به سفرها می روید به خاطر آنکه در فستیوال ها اشتراک میکنید و جایزه ها می بیارید. یعنی معرفگر هستید با فیلم های خود، ملت تاجیک را معرفی میکنید با فیلم های خود و از آن سفرها چی برداشت میگیرید به اینجا میارید؟ هر یک فستیوالی که شما می روید این پیش از همه یک اونیورسیت میگویند، چون که در اونجا با فیلم های نو، فیلم های تر و تازه نگاه میکنید که چی نقشه ها، کی کدوم کارگردان کدام اسلوب ها و چی رویه های در خود سینمای حجتی حاضر وجود دارد. بنابراین من همیشه دوست می‌دارم. یعنی همه رویه های نو به نو رو یعنی اونجا می‌بینید. چون که در یک تالاری خورده که اونجا فستیوال میشد چندین فیلم های خوب رو می‌بینید و از همین بهره می‌گیرید. من همین در بعد وقتی که تو خودت هم با ایجاد دیگر با یگان بخش دیگر رو می‌بینید شاید که اونجا استفاده می‌بره. چون که یک رژیسور ما کانچالوفسکی، اندرون میخالکوف کانچالوفسکی، دادر نیکیتا میخالکوف همونجا گفته بود که بچه‌ها قالب فیلم ها هم структураш яхел است. اما пролог, значит, завязка, развитие действия, кульминация и эпилог, да? میگه همه چیز هست. تنها شما میتونید که دید خود رو چطور همین موضوع رو ما توسط چی کشوده کرده میتونم. و حاضر من میبینی که این موضوع در فرض کنیم در فیلم های روسیه چی شده میشه، در فیلم های ژاپن، در فیلم های کره یک موضوع است، لیکن ایده ها گوناگون هستند، طرز پیشنهادشون گوناگون است. بله. چی قدر کردی؟ عمرم دیر کرد. تو چی کشیدی؟ اینجا اتم با سملای میره، اینجا با پاییز، اینجا دب باشی. نه با ماشین میاد، نه با سملات میاد، نه با پاییز. روز شب بگو گودکا. اوکی اتم میره. گودک دا گاب زن روز شب. بارم جان خی بچم او خونه برم.
چی کودک در رازشا نمیگوی؟ او رازشا بگو بفهمم 2 سال پس که کلان شد همش خودش میفهمم. اپا صاحبی آمد. ای بچه. اوه هم بیچایی؟ بیا کور بیا. چخیله اپا صاحبی؟ سازی نغزی زیبو جان چخیلی تو؟ نغزی سازی در قشلاق یک تا آوازه که زیبو جان توی میکنن. راسته زیبو جان؟ توی میخریم چی بلو؟ بی زیبا گپی مرا میگیری؟ کای ها توی میخوردیم. کای ها. خالبی همو یگیتی که با ماشین آمد دیدیش؟ زانکو ای رشکم مردم. ای کودکیش انمو بچه قطی گاوورا باش کردگی ای. 1 ساله که همه که میگمش گب من نمیگیرم. ای دختر филми ҳуҷҷатиам гирифтед, филми бадеиам гирифтед. Душвортараш кадом аст? гумонтар мекунам ки ба ҳар ҳол филми ҳуҷҷатӣ душвортар аст, чунки шумо аз худи қаҳрамон вобастаед. то чӣ андоза ӯ худро дар назди камера озод мебарад, ё ки баъзан мешавад ки одамои қаҳрамони нағз аст, лекин вай афсӯс ки дар сухан он қадар балад нест. ана ин камбудиҳо ҳаст. инро бояд маҷбур вай мегӯяд ин қаҳрамон тавассути чӣ бикушоям ки образи қаҳрамон бояд ки одами нек пешқадам вай ҳамин, ё ки дар ситуатсия ягон ҳолате ки он кушода шавад. маҷбур ки ҳолатро менависед ки онҷо кушода шавад. баъд вақте бо филми бадеӣ сару кор дорӣ, онҷо пеш аз ҳама боз аз худи эҷодкор, аз ҳунарманд вобаста аст ки кадом идеяҳоро роҳро амин роли ки ба ё образе ки он кушода шудааст вай худаш метавонад пешниҳодҳои нағз кунад. мо дар пеш аз ба наворгирӣ маслиҳат мекунем ва мегӯяд ки мо шояд ин тавр кунем ва он метавонад қаҳрамонро ё ва ё характерҳои штрихҳои худро он ба рол вай кунад. چیه اپا صاحبی؟ تینجیه توی میخریم چی بلو؟ داماد بیزیش میافتی. توی کدم اول طرف ایراد میکنه. نه رحمت با همه چی کار داریم. یکم بودم سرم در بلا مان. اول دخترای خودتونه توی بکنید. راست میگه хело хуб аст ки ҳозир роҳбарияти давлат орзуҳои деринаи вай ҳама синемогарони тоҷикистон буд ки телевизион аз кино ҷудо гардад. зеро ки ин тамоман санъати каме дигар мешавад, чунки мо медонем ки дар ҳатто дар адабиёт ҳастан новелла мегӯем, очерк, повест, роман. дар кино ҳам вай худро дорад, шаклҳои гуногуни худро дорад. бисёр хуб шуд ки ҳозир мана ҷудо шуданд ва мана Носирҷон Раҳмонов ҳозир роҳбариро ба ӯҳда дорад ва ҳозир чанд ҷавонҳое ки лаёқатмандро имконият медиҳанд ки филмҳои хубро яъне имкониятҳои хуб истифода бибаранд ба ҳадди имкон чӣ хеле ки киносозӣ дорад. ман умед дорам ки кинои тоҷик аз нав боз рушд мекунад. мо медонем ки Носирҷон Саидов чӣ қадар талош карду худаш филмҳои нағз ва аҷоиб кард. ҳозир ҷавонҳои нав омаданд. Румӣ Шовазимов, Далер Раҳматов, чанд бисёр Файзлои Файз, бисёр номошон мегӯям. ман ана дар ҷодаи филмҳои ҳуҷҷати Далери Эмомалӣ ман дилам шод мешавад, чунки мехоҳем ки фарҳанги мо, кинои мо зинда бошад ва дар олам кинои тоҷикро бардорем. аз шумо сарфароз ҳастем ки дар барномаи мо иштирок кардед ва анамон орзу ниятҳое ки доред ҷомаи амал бошанд ва бигзор ки ҳар сол филмҳои нав ба навро пешкаши мухлисон гардонед.